Rifi baro sekali ke program juga ke Kentucky Samla. Kini ke program kini bojuan urai pi naga Don Bosco Media Network perhani hakani ke por mentangi dan yaki laingot kini ki angot ki director but iwe ipuran. Te hakani ke por kelam depan selam show ngan pen kemai pi bagani ke program kawan live naga YouTube channel jongga Don Bosco Media Network but haka juga por naga channel local cable channel kan number ke bawah South Part nyop kendai but 1000 sau naga set up box ke batamai. Te hakani ke por ngala pen kemai yang sasi sen yaki nong pet ba pila ban bu iki jengkeli lani pila roban ai ki jika man se mi kini ki ba shong ni kini ki nong isen pentah kan ka program jongi bar phila ru ban bo ki jingkeli la ne ban ai man se bat ro jo ko por ban ai khu ble ki te klam de pen slam show gin ya no is kan ki jepen I thu ki ni ki nong isen pentah bat gin pet da ka video khndiat sapang jo iba commander Iba kemana sang piliang ide journalist, hak juga por ide social activist, but ide director, but producer, but ila penmi ru kumah sang peliki film khasi, kibala ai keteng, damdan jaka yanga, senjan, sanlak, sashisien, but kabadang san kadai kekenai lat, kababaro ni tip, but ni iru ika film kalang kumno. Te layo but yakan lingba kan ka film khandai la yo ka best actress award but la shajit ru ban rum shakathop praxine award na ka banta ka best director award te but yakan ka film khandai la plai pai ba aksin bani kong shwa jong ka jing khang dam na ka khlam covid but la plai pai ba sashi sen pat hadien jong ka lockdown ki film gi ba in sepen mi ngin sekali hi na I ki bala ban kontop ya ka waila ni atali nang ni shakman kublai ba sampiang is ke program yang sebagai pi but kelam depan selam mentang nyat sa ka jimpani thu ye kong lucky di kharsati daga bagi pet ya ka video ikam lucky di kharsati di Indonesia mentai ba ar but deri betre ka kamna jang but kumajing so tanal ila padmi du kuma khat sa tli ki film khasi ki bakon thuk ya ka kapot tasngeng kan ma khun jingker khu shano nama jong pi khun kiao kan on bat kiwei yang sebagai pi kong laki sekali program ke Kentucky Samla bat mentangi dan ru yai Samla napisha pala bat kindiat ni pet ya ke video jong ke intro video jong I Samla napisha pala ide bersama masa halat ko ila pendat ejin pudi na bajoria hak fashion designing house nam anza ka kenai Baila yo ika first runners up how jokes nan ya ka miss cherry blossom aja khat khnai ide I model but fashion designer ka jingwai ka baila akning kong ka dei ka ayam kaman ka baila ak lang ba uting shop phira do todam ila don bantaru ha ka film kyang nang ba ka ba ingin sakali na I akumi but kin sa don no jingwai ban sa pin mission but ya kita ro ingin sakali na ihi Pilihan sebagai pi na pi sekali program ke Kentucky Samla. Te mentahang ni po ke Don Bosco Media Network yang pen kemau biang pi kinong pet pasasi siat kani program kawan live na ka YouTube channel jang Don Bosco Media Network para ka joko por na ka local cable ka number ka channel number ka ba South Pa nyop khandai ban 1000 sau na ka set up box ka bathamai
te phila bon bo jing kali lani ki jing kenten ai man siam kini ki line ngot kinong isim tahan kapor ha ka YouTube live chat Joga Don Bosco Media Network te ban ya chaprang ha ka ni program bantang don kindat teli ki jing kali na ka bantai kini ki line ngot te nin kali ning kong ya I ba commander ba command phila ban batai kindat ka jing ya lati jong phi kum phi poi sikani ka kam ban snap film phi kam ka film ya ladi phi akna phi mak ta phi poi ban snap lagi film ki babas ki bang internet ban pai kalau ke bas internet ban ya kata kijing kali phi nga bingkong ada iba don hakani ki line media hi ada iba thok kubor te bingkong du ngangkat mau bau liu minister jongkari India Oscar Fernandez wan shashilong ukuran ya kani ka subject ka phang ka beri kani ka jingpang HIV AIDS dengan kan mau address ki MLA hantu kapor nama bagi ngadai nong thok kabor dengan don man ta kapor ong yeki ba barak khoi ki MLA fi fi ban lech ki shnong ki thawi jongpi ki constituency ki jongpi an fi ban kran halon kani ka ban ki pai ba ki nong aware halon kani ka HIV AIDS ngah wan ngadai nong thok kabor ngathor dan ka strike dak jingmun junga ngan le ayu ka nyom ting bangan contribute ya kata ban ngan penong aware sepang kani ka Isipang ka HIV AIDS. Teka strike ka main juga hangta bang adi ban shina ya ka film ka ban ai jing ikai lor ka te na ta kadaw kalapun long yang bangan shina ya ka film ka baningkong ya ka ba lai kerteng dangdon jaka yang kani ka film ka dei halor ka subject jong kani ka HIV AIDS te ala awareness oh ya tu kipon ngidang duna ka bedi bat karukom tho script ki nang ta rukom ring bat ki ki bentar ndai somehow ngalala ban wara eta khubor kumno baki brio kin long aware ka bedi bat kaneka jingpang HIV AIDS te hadi hata kadang ulim banga sapoi kaneka kapsi okay te ani stana ta ga jing yal ti jong phi ta bo phidan hisa ta ka ban sema ban snai ni movie te hakari ko por mata ka jo jing kali yai kong lucky komo bi poi ban snai gi film kong lucky hatu phi pen da pe jing puli jong phi hakani ka lain ne bo phi su poi ban snai gi film mi te kalong masu kasun su snana ka snai na landi ma jing sisa inok jonga ide bu thoi ka script ban ju produce so he's the producer and the story writer kan sisa the baru ki film ki de story ki de jo I he tinggal yang su long tang ka script writer but kan direct kan te tadi ka passion jong I be kwa ban pen I kan ke ba kumno ba ka society jong I ka long okay so I kwa pen I lang ba ki film kan mod kini ki team na ni ki phang gi ba phi sna gi film gi dai mostly ka long apa ka khasi society okay de na prang gini gi film pada angkong nama ba apor ba ngi pe gini gi film jong phi ki kerteng ru ki long ki shot ba ti ki di ki kerteng ru mod tekum naga team hi phi shot okay de kulishi bon kong di kindat jing batai jong phi de bentang in pai se I na phi nama ba asu sam jarma tingin kli phi na phi Pilan batai kindia ke jinya di jong phi kumno phi poi sikade kamban ak film na ka jing puli jong phi kam de akan line media mereka poi na ka jing puli jong phi kumno phi poi sikade kamban ak ikini ki film jinsha ngaru ngam expect ila dima bangan ak lani bangan long kapuran te dong don hiki encouragement na yeng ru kidan but ipira ru kumi ba lang bat nga he encouraged me a lot di ang balong ban le abite ya kini kam because maybe he sees something so okay te bot ba I man se vi phi what ide phira thoi ipira but iba golden ba golden okay golden ru ila shu ang te nga but you should try ma ban ang tengah okay to I'll give it a try jin chang I'm expect the dia about true encouragement jin ki way ki motivate dia nga maybe they see something in me tengah nan shu try shang ben ma bala ka biang ngai kata te menta ka ni ka jing mot ka ditang na ka jing penslo jang ki poi sikade ka kam an thoi okay te ka ipra ka jing thang jong phi bo phi le ki ni ki film pada
nakaliang jong pi namar nda ong kita bagi itanan ipi bapi ak dai nakaliang jong pi pada pidan hisan yang ta jistanan nga jinsha nga dan hi manumala long nga internet ikiwe ma bagi ak Okay. nga runga kwa hi ban iya di han mega feel yang dan hi ta jing trang ru Okay. nga stanat kile okay ta kulish buat te ngin pai man ta si ba kaman te ba kaman ka ni ka film ka bawan ra hisai ka jing job hakani ka feel la ni hakani ka jing snap film jong pi na pleng jong ki santli ki film ki populasna ka film ka bawan ra hisai ka jing job ka jing hun mun si mi pi pi kidon lagi jong ki bentan lada pi ong hakabede bat ka khana banamar ki babun ki bentan ki film ki dei ka team kolong namata ka social imlang salang ki no da ken hakabede ka message ka bang akwa ban pha lese kumbang ong to ka film tang don cekai nga akwa ban hikai yang tu pat hak tu ka film am ki don shisha ki doktor ki bakran ki bai kam commercially kam long hit tang ba ka message ka bang kapoi pade kalong dak umoi the in term of commercially success tengala ban ong ba ka khandailan ka dei ka wei na ka film ka bala job ngala ban ong te hakijing sha hakasni ka ba ngarilis ningkong ka hol borok san show kam ki breu kumur kimio tiket ra hakasni baningkong first show umdap tiket second show umdap fourth san show umdap tiket ra long sudah full hapo bijus nama bat ka capacity jong ka hol kalong kumba khnai spa te khnai spa te kumur hakasni lalong san hajar dona e ki bawan pe teng ba sni pop pade ba ka don no ka lockdown ka ndet padai ka lockdown jing sya kan tu jing dia hai chamati kadang nama tu ka curfew tengi lahaban sangeno sedang man pen ibiang ro ki bri bidang wan yetu ji okay te lai ngala bonong pas ni bok ne kumno ka wan sendan sakedi ka club covid ka khandai te commercially success ka dei ka khandai lat ka ba la ban ong kalong ka bachok ke Timot kuma piru pisna film menta de ban wanra kani ka jingkala ka society jogi ban pen kata ka jinglong jogi tik na kani ka commercially success jong pi pada lat na kani pada ka ba pi hun men sim ka ba kta si sai kani ka society kani ka film yu hajing sya kolong tapi kanang ya ke film ngir ngidang long experience nak we ka por te kandai ka khandai lat hi na mar ba le se hakar kom tho script ko la kambiang har kom ring ko la kambiang ti sibun ki benta fi ngila nang experience da ong no ik ba ben shwa da la sharing kum tu mustu how edit kum no ya kum no tang ba somehow la long film te ginda pe ik khandai lat pa de la long no kum ba laya bit di laya ko ki ke ba ki wei long klalong in totality film okay te let's say next kan kambiang chik long no tai tangi kerban yang kata hi mau ba sebenarnya de kong laki ngin pas pi kendian halor kini napreng juga ni ki film ki ba pilasna khat south li dan dai te napreng juga ni pada kaju ujing kli ku mangakli ye iba sang pliang ke ik film ko ba pi hun men sim ko ba pi da bas sisa tip seban ong kanu ko bangi hun ke sin bangi la shna hi dala dit isno ba sin bangi la pen mi di isno bangi la hun okay So, ka ba mot nong ka ba penyo nong ye pi commercially success ta kadika kaput 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 kadika film ko ba nila kamay ba kan then otherwise the rest of the movies ba ki shubiang longi lat ka donong ka yung shungi tang ka bang snaro long nila hun da marka main like ngan ong kumno kajing thang da jongi gi sha ka long bangi pe iya ka message ki pan ba ka ka society jongi ka im kumno ka ya kumno ka long iya long sementa ta kata ka de jing tumu ka jongi de bot ka film ko ba khat do ba pisna de host na mayu ni ka 2018 ka tu in tu film shano bangi pelai last okay tu ba ka film ko baning kong pan film penungkong dah ya sya ka tu la sulong nama padan experience plus nama ngimia dan jing puli Okay. ka tu kalan ina shushna thomut thomat la shumi la kami ibu beli de bot yakini ki film ko pisna people like em po youtube pan ha ibu ni la pelai youtube bro okay okay dan kerman bagi pa ki bang pan yo i ki film kin sampai ki kentien la ni kini ki kata ki film ki ba nong season pet ni thrang la yo ka message de mentangin pai kendiat sai nafi de kai ka pen sultan na pre pi nafi ban le lat na ka kam ka pi ak
Ngasnat ya ka ki ban design. Okay. Mai dia puliat tak ya ka line fashion designing. So ngasnat ban design ki dress, ban draw ki brio, ki sketching and then paintings, ki hobby jangan ke. So dancing, singing, part of it. Yeah. Timot napdeng jong kini nakade ke jing puli jong pi yo nong em pi kam yo nong nakade ke jing puli no jong pi ne naka to ke jing sut nak jong pi ban ak Kalau kom chu he, I mean of course menta tengam pat sedang bahai nama ngadang don hak jing puli ma. Then ker along shakmat then maybe. Kalau ban long nama ba menta ngalai ba shalong kalau ka fashion kalau along very high. okay And I'm sure they're apart from fashion, can you with films and all that, I think kaya pan marmita klade entertainment with them everywhere. That's why. timot stona de kata ke jing yu jong pi naka fashion designing che kam ak nanta nolor kata ru ni ibo pi job itu ka miss runners up jong ka Miss Cherry Blossom in 2019 dikitu ki riam pada ki pi riam ki pi design hine ba pen design de ki wai Jinsha katu gade ba le lang mga ba di parlok janga iba le lang hang tu hi. So we she mama to ka puang nampak nang fi ban so ban you know I design a bit then iru iya rap lang ken. okay So it was like most gade ka hard work jong i hingan chu ang ta. Dan mga share rap kan so. Te kulish bon na fi te mentangin nyat kindiat che ba koman biang te ha kajing nyat lenti jong pi ong ba koman ba pi snai kini ki film pi syam ba jela jung ka den em kata ka jela ka ba biang ban penni ye kini ki nong sna film ki ba la ban poi ka ka national level dan isha ka international level ha kajing pe jong pi so ko no Pi ngiladan lupa ya ki beliau ki bakum kita jela jungi kum ki nong shina film kum ba pradi kum Dominic sama bar ki wei ki ladai lupa ki bala poi kim ongno kim kut tan ne kari India jungi ki la poi shabaro te hanrei ka wei pade fi ngi hangni ka jela jungi ngi buon ma ka ne ka sap ka phong ka talent te hanrei to ki fi ki don arbanta ki film ki bashna ki don shibanta ki film let's say lala kim job haki ba ki nong pen ki job pada ye ki international kum ki award kini kita ki don la gajong ka subject ka team ban shina film teng fi ki ba shibo kim enjoy ban pe hasnama dan rai in term of award pada ki yo bai te ki don la gajong ka phang te ki don kum kita kani ka jela ka don hi dan rai ka ba kham kong san na manta ban job hi ban long bakani ka kamshina film hame klia long kan long sindon sisha kata karkhana ka ban job fi ngidon kam ya ka jinge trelang ke support na barok khat kilem fi mental ada any product ka ba fi don fi penmi fi don kam ka market te ngiru kum kinong sina film lada ngila penmi ki film ki ba bha ngidon kam ya kata ka market hai ngin exhibit ki film ki jongi ngin exhibit ki cinema hall te kumagalong hapo gajala jungi menta te don tangkawai ke cinema hall so si banoy kata dari wala kataro nga su nga kemen nga su hun baki wala kataro gidang mi simi kinong sina film nakapor che kapor namar imat baki don ka hobi ki don ke jingsung tuna haki jin lada bangi don ye ki jaga ban pen i ki hakeleng ki district jong ame ngalia kani kandai ka wai ka karkhana ka ban long more than any other karkhana amna kan yara ban aikam sibun ha ye ki samla te kadon sisha ka scope hagatar long takdaw gadon kam gajing trelang na do ki entrepreneur na do ka government ado ki nong shna ki nong penmi ki nong shimanta habaro ko mar fi ki don buon ha ki department ka beni kam shna film da fi pe kum tu to ola i suk imat ban shna film badring film internet dan rai ki jinit ki jaran tu ki long ki babuan ha kari ba koman ba pi ong kani ladangi pen trekam sisai kari ka karkhana kani ka ba kham he su banyak ka karkhana do bilat karkhana do yong gitu kin serut kin poi hakajing pechong pi pada menta subo menta hi film parangi dan ka Hollywood hi film Hindi dan ka Bollywood subo la da kumno plelat plenty mau nimla ban tip hakalawai subo hangi hapo snong jogi hapo kari khas ijan tia jogi kandon gum kata ka industry tharai phin kajing pe jong phin ai kerteng kumno te kaya kala syak telun ba aga jimut jim perkhat ni jong ngak ni
kata yang kamu isu tangi jengkeli jompi ringar adalah dero kalai kalaya cerum seneng ai kerteng umno kan jikane te don't think na yo iron ba to kasi buat ini te imat aduh puta te angan hap ya perkat ha para no sina itu distrik Mairang. Ingin apa nih sumber kapha yang mudah-mudahnya yang perlah manong tembakan sabi ke kentin kaban syongkia kaban saya kaban kit ya kata jimut cuma tadi karena penik film agak jelas ni. Okey, tegi kerban ya kata mau bak keman. Ikong laki ru dan tanah nafi ru kumi kena samla. Ibadah susah kan dari mentang ini ibe is nang ni cepat ni kerban ban ibe nafi hakini ke industri mo kelapan dai ke padang red idang long pimi kesiu mo nam dapat bagi industri te ni kerban ya kata hi te pindak kong laki kini kajing snaju pi kini ki film kadai ban ai kata ka message dai te hakajing pe jong pi kajo jing kali bai ong ba kaman lara pi homot ban penmi kani ka industry haka jong pi pin sna kom no trai shu ai jumot kindia Ni berok ni juya klan kai kan mau berbuat peran sna film dua keladon ke Bollywood keladon ke Tollywood keladon ke Hollywood tingi juya klan kai pun kai kan Terangi tingin hap ada khasiwut ya tangi ong pada khasiwut padu kemudian ilak kentan ya jantia garo so ni hap dan hingga spesifik kerteng kan kemudian ong ba koman ke ban kit jumut ya ke state jungi bro kowe tang kumtai nai nafi pada kaju jingkeli sebut dari mopi bahap ban ai ke jing kata kerteng pin ai ko menurut ai nafi ni ngata ngani tu hak mah nampak ju berkat mah chuan kata negas dah dan this ya long the kumba ang I man body serta I think hab ya intelligent much wa ma dan long ba cordon tak kerteng ru kabas tenat kan benang meaningful okey ai kata ni Rai hap ai do daka mekawut kawut belum masyiakan dunia angin hap ya kerban bakat blog sampai kawut at least kadang-kadang meaning dia At least mah naik tadi jikli jeng film mata le saya kalah layak kan penting buat jenis Bagi tang yang keren nama bos saya kita bilang cuma yang ini mentah I think hak long ide kadai nopi kita ko biar mah ada meeting lagi ka jingalan coba kini director dan kita mentah ko YouTube on bahasa PI pot pi kong laki nanti nafi pelah po kan YouTube sana pi isi pon mah kita film kita pandai ka comedy ni ka lam ni ka drama lam ni bukan non rai baru ki pon mah ni nor bagi subscribers ki kiun nak post ka pon nanti kita film ko bisnaru kidan ki berada di mo sisa kidan berada susna tu rai deng ni pek ko oi ba ka mani mat kare ka jistra chuki bisna te da kare jistra chuki bisna pan Kini percaya kata satu lagi beridan. Di kerana bagi ni kin kilo pe dari program kita bersnapen kin aji mut kami kita ni pa kin permi kata ka industri kepan darji mut sisa ka kertai ke darji mut sisa. Di mentangin kali min pai dah si ba keman. Nama bagi ikum director producer dengan kali dia. Ba keman kita dan kita film kita pila to produce tambah film dari pada director. Kita nama itu keba ngah ningkong keba permi itu kemde dalam direct mana jadi dan dari winong to dan dari direct karena mencikainya nanti kesenjat tu ngamde direct tu imat ke stang mangan ke film komedi sanlat dengan lehi kaji persian bos dan jena kita kawan saya ke film sajisin berkenaan Te nangis kuat kidan em ba kaman ki film ba pindang pelat hakalawai banang pelat adin jangan kendai lah hoi pindang sna ni pizza sna kidan hoi ki bangan sna shisho te kawai hi bangala ki jingwai hi ngala dem record ke dan kawai kaftan ke ngala teng sna susah Sakawai pada nama mengaji belum ki I support ikan kendailat imat apa isyaka su dengan opsi nabi sakawai
Nama ba kibriu kia sultan ha runta rofi kibriu kita ni kwa ha ban pe kendai na ten rei ba kumtai ka por long te sing skap kini ki banai lah ini ki le sela balong senen pro dan seperti biar ni nama kini ka kendai ban Ba sampai people ni yang ha YouTube ini film jom people. hatu untan patwa Kayak kenapa film pelat pada ko YouTube? fi ha YouTube ngamtip kumdo kiwi ni i kelaya kamai ha te andai na kleng junga suo ba du menta imat na suo ba ka don than revenue na menta junga de Okay. nama hadu menta ni tu fi pe kum kene ka film sa chisi hadu menta belum bidang ya wai na ni pergi keleng nama fi ban na dau ji kum don wal ni ya kit projector hamet ye pergi siki ini dol ba ko gisno Okay. te ngikit itu nyelet yang itu hadu menta bidang panwai long kibre kif kita di fit kita gini kita ki jingle suha no hisong kita tegi panwai ki film te kene kada kenailan no menta kebang expect ban yo sisu kada nak ini ke bangin sarai pergi te harga kat lai tari do ni pergi syaki no mendon dan kene film kenailan te kita pun sisu kum syamairang no pun diberi para ada ai advance na itu kumpa yo dia kumpa gitu ni dengan expect nak kinum duna ya ka lai po lagi siang bagi dan pergi tak ini korban Kerana ya jadi orang show nak film kendai lah mah, pada kata film senar, bersu senar ni saya tengok di kerana kendai lah aru patu mah, kerana menurut saya benong di noak dari kau nak surprise. yang mentah dengan pardon haji mutu berkat Tahu ke tim kau lelaki lagi kita film berpelat, kita ni film berpelat pada hari. Ya kalau kita kadang ni sisa kadang projek tentang kadang juga ni lockdown pada orang nak su saat tengok kan. Nak try hari ni kisi akan kita lah bagian continue kan. Okay. Di kerana ibu bahagia ini berbam, hari tu ki pol jaga lockdown ni ibu sibun ki haban sangat. Pergidan pada biar jadi ruhu nak tu lockdown. Kipun ki palace ki pelawan ki pelalet, agar kita kereta sama. Kipun biar jadi mentoy, kipun ki berduk pada jadi mentoy. Di lari pai, kadang orang kap jadi injury kita di positif, pergi negatif impact. Di lari kan jinjau nong pada jinjau nong. Di nak mental joki pada nafi. Ini kali dia nak ada lockdown, piok nong ne, pido nong. Nak kena lockdown. Nampak jinjau nong and very of course I learned a lot of things. Okay. I practiced a lot with my work group, with my designs, and then longer classes. Even long many kumki fashion designer you don't come bit offline mah practical bit. The kata belum ke jindu nong juga. And everything is like kebiang. Jinjau nong. Jindu nong. Tak jindu nong. Okay. Benar kami ada ke jingha kalau Kadang baik jihad menyusul orang kerja orang jadi orang mah. Di mentah nilai sibun ki nilai buat ki noise mentah ketika program mentah ni pai kendia sekali ki message ki don em ki pai ki jing I'm save ne ki don ki bosu snap ne okay ki nong pai du na ki nong keli ki mendante mentah buat pun ko ikani program minum perselamatan Mentangin pan pada ke kubur na pro kini nilai buat kita isi mentah ketika program ke kita sama ke Berlawan Raj pina ke Don Bosco Media Network ke by ngipeni live mentah ke YouTube channel berharga jupor haka local cable channel South Spanish nai bat sieja sound na set up box ke bah thamai te kumai sedang kena program dari bagian ra kini ki samla la ki long kemi ki long pa bakin ya thoi hi ya ka jingya nanti jo ki man poi sa tham te na prang jo ki ni ki bon ki ba poi sa tham ki dan ki badang hap dai ki dan ki bala bodan badai badang sakut
kham hari ju rei na pra jikini kim do jikini ki a ga jikini yagi boro ki wa pe jikini program te ha kri ko por in pa no ya ka khubor na ni lai no tino sebentar ni sedang suara i kong laki pila on ai khubor jong pi yagi pa ba no pe jikini program So hak ni report nga kum ka nang pemi film te ya pan ki kersan mo ki pada bakin kersan ni ni long na film ki nang pemi film na mal play I bangi ka makan imdan tidak ki pada ki ai ki kersan ni ni yo mesin bangi dang yo pemi show ki film iban ai ji kai ki long din mandil ki jongi dan sakoi ru kalau ba gitu ki kena samla ni ki klung ki kena ki badan ni kasap so bhawa nu boleh kan pin ila ka jong kasap jo pi ho mas sedang kabno ba mas sedang pin ki no niru har mentar wi par poi se ru wala dan ong kana ga sna ta film ki sipo ka sa tu niru ni par poi se ru ndai dia pin kan ka sap ba boleh la ka pa pi ha ko ki si sa poi se ka thong jo pi tai ki tin ni badan dish Kulish pun kau laki lagi jangan mesin jupi buat ngaget kinong pet kinyo jemput saya lagi kentin shong spa shong lupa jong ikam laki teman tani pan sama I nafi. As a youth itself, kung samla dia, ko aban om iki para samla ken balong whenever opportunities knocks at your door. Don't be grateful, be ready to but grab iki never know where it will lead you later. Then be ready to take risks, no matter. It's all about struggle and circumstances, and I know that if you work hard, then you can become a filler. So, but yang the finyo ang banba, the so but yang tam tahi. Ti kulish pun nafi pilong tani sama lagi kentin berpikiran pada kiba songkia buat posteran kiba yin ya kalan tim jungi ini bukan mau ba kecing kristal kali kau kiba nra ini syaka jingjop. Timta kado iwa ni pan ka kentin lari kubor na iba komanda sampiang iba direct ya santli film perka film ko ba sok setam ko ka film knailat ba ko ban nga tinggalan sibun ka kubor ba tu kerja kan nama pi ketika kumbangal om pi kisamla mata kiim hakata kejuk keba khantam mereka la tanyo kami jam tengah I bagani kawai naki kam shina film kadi kawai niki lan kaban poi shakata thong bagi sama kinyo kam kijam kijoki kumbang laong bahagani karkhana shina film kidon hadu aku saut ni department kumban shunjia kadai Haba ngishna film, idon kam ado ke script, idon kam ado ki dialog, idon kam ye kinong ring, idon kam ye ki editor, idon kam kinong make up, idon kam kumta kada. Te kadon shibun kalat bengilaban kamay na kani. Te kakubor kwa kalong kumbang komune kata kajin ya benralang. Pi haba ni im hapo kariti sensyar paiba ida demokrasi ni don ka government haka demokrasi ke jongi ni don ki paiba ban ni don ki kita ki badal na jongi kisap kita ki badal na jongi kasap kin ya chakmat ye kata kasap ke jongi nagle jongi paiba ni don ka mi ki pressure ne jongi nagle jongi government pada kamara ki policy ke Pi hadu benda ke government kalau neglect ke benda ke polisi. Susi berkong bah hadu benda ru what ke government kalau in confused. Kadai kan ke department which is looking after film. The pelakon sentuh anda mana kan take care. Nak apa siapa nilai benda ke kendu ke government teng-teng di IPR Directorate Information and Public Relations oh kadai ka film making ka film joki ka hab aran culture. Aran culture kong kani ka apa ka ai te mentang idon kam kenya ka polisi ka banbian te hakbedi pada baki kisama fi anything ka ba fi tray la kalau haru no benta ka kam shina film na no ka benta haba fi focus haba fi ya shikmat kata kan mara be dia pi kajing yo nong la de kano tar ka thong ba pin job shikmat fi kamla ban ong ba pin
interest ini sulung sule kai tetap dia rumai be focus in whatever you are doing. Mangaru dalajong ilajong. Haban fokus haka ika kam bangang tre. Katahi kan wanra kajing job yapi. Te katahi lasi kan kam kongsan kan dei ka support na kipai ba. Habangi ni pen i ki firm ngan shui tu epi hoa kilon ki ba pen i ha YouTube mereka jing kamai YouTube kamlong i. Kanong la ba na YouTube ngin support ki artist. Kanong la ba na YouTube ngin support ki no make up. Kamla ba bai nama hon kenang ba kata kajing kesan juki kanong kaba ai mentoi yangi kinong shan film ya ba kai kin sadon ki film hindi kreasi ki ban sapalachen sashi sing ke to be ki pai ba bakin wan ban ai jing kesan don't look down ya kini ki ba don't hagani to feel ki don ki talent ki cika ba fin appreciate ban da fin keren ben kata kanong la ban long pidai ban berkersan ki kala ban long ba ki kun jong pi ba ying sam jing pi ki member ka film tapi dai ban keren na kumni puntai jadi ban appreciate ka talent must be appreciated takadam ngiram kam jika syajik pai ba berkunjung se ka government ngintip ban ka suatu mainly ka dai jika syajik pai ba Badas ternak bersukya berkudasko ban nomor ba lagi pen nado bas dangai di program hadu pendekut ni ibat pa kajing persang kedai nangi simat ba nak pai pa kajing kersan pai pa nangi simat ndai nak kalian ka sarkar nak kalian ka government kalong kumbai ong ba kaman kalong confused dan kalong kumar ya deru te bagi kumar ya de kumnukin batai kiwai te kumban perkut ikan program kumbai ong i ba sampliang ba idon kam jing kersan pai pa ba idon kam ro i samla ki ba don ki ka sap ki once khamat namar kumbang i ba lada don ki nong push lani ki nong khinyat ki nong ta ni ki ban ki don ki samla ki ba trim ha ban sna film re ki mur ban mi khamat namar ki do jing kaman tang supai itu ki bon basa ben kumbai ong i ba sampiang namar ba kam lese ki don ba myo ban rong to ka feel lani ba myo ban rong to la ben yo ki beru de kam de bandal ng katan de bandal be kajing penslore ki namar ba kuma ki sna film I kong laki ba iba sampiang kan ban sna ye film kam de besok kare ba lagi ba tam ki ba supet kare tang akan ta skenta andre ban sna ke sempo de ki po tayo po banai teng kaya disnan di ngimdai ban kelat kita jing play stom jong barok ke team ni kita ki producer ki actor ki actress ki ting shop ki puran nanta ki kaitor ki ba kajing isi menta jong ki kamne ban sukut tam hang tu ndai ki ban yo kajing kersan hi pa bikin warra sisa ki kajing job dan nang jing job jong ki pada ke penjob we hi pa ki ba pet nomor ba pa sisen ki lepe ki film na lagi dei ba itna kin ko on pe sipai ba kin ko ban yo I ta ka pat tu mo yong iba sampiang kajing sna jo I tangai ka pat wan kampat biang nomor ba na ka to pat wan yo I kajing tran jo pa ba ban yo I bre ta ka pat tu ka ai men se me ki ban continue dan ban beteng ye ka pat tu tan kajing ai men se jo pa ba ni iba kinong sna film kinang tran ban le ba su te kumni ikna samlaru iba la dan kinong appreciate di kuat pun lebah. Lara kita mereka suat dong buat ni apa? Tang tak long baik kumbagi kadang mereka jing yatuk apa? Bawa ba lara kuat pun periap ya no mereka mau pindah tom. Yogden pisulet pisutem pisubentier subia ulayap hi. Te kartu bawa kat kiri kijing buat dong jing buat dau. Lara kita kino
ngindai bra ban kenan dia ma kito gede tam kijing kran nang nang tai rekim te pre ge ba ni simat ni ya lengba ting de ban appreciate ni de ban priang ni kata ka jing trash tom jung ki wei da kata gila pan yo iru e jing ha haladi telara hakajing enjoy ni yo iru pa lara ni pa ye jing bha ni yo isu shai kata jing bha nimla ban ong ba lara ni wa ye jing sne ni yo e jing bha lara ni kwi ti tha ni jing sne ni yo ta jing sne sudah lara ni kwi ti jing bha ni yo iru e jing trash tom jung ki ba jing ya le jung ki te ta ki ne ki kan te ni pun ko ru da ka jing kran jong su tham kumba last week la mention to you nila ong ba katu ka jingwan jong ka di Brian record sangi ru pan kan shot la ni ban I am same ki samla kalong ko ni baro bre ba start mo bala pan lan la club da play kala kumur ma pan kran kini ne ki deki non play la ki samla but ki deru ki non khnyat ki khna samla ban tur khman ban job sa ka thang ban paisa sa ka thang jong ka jim te da ki ki kan tien kresh bo na Don Bosco Media Network ya kle ki baro lai ngot ki bala 100 program ban ya thoi ka gm jong phi ban share ya shipon ge ki ba ikerman ba uplay un ku ya phi hakisni ban nang wan shkman baru ar ka jusok man se ba jing keman man se ba jing hur man se ma ka ek bo khile but ya phi baro ki pa ba dong pet kresh bo Congratulations.